Bishabaneles sukele walkile yambalo kabati uhel tal weye tu chikulil tele Yucatán gestun helas balo uchan tilek inbehla inbesahilo tan ichile letie soto kilo kilobani ola ligile kamikesh uchikulil tele Yucatán yambaro kabet taika uhel testun shan hebistun sukanile letie tu akabile 15 de septiembre un pachtaita gutsaiklas 11 akap ojalá chile Yucatán mauricio bila dosal tu holinta letie muchtambalil tushkubeta lupen no chimpolalil uchiku kahsal ubate tal ujal kabilo nohlumil México kuyalati independencia te tunge shawilkesha leti tu casa leti tal payal tantu beta Miguel Hidalgo y Costilla leti tu talusasta lilo kapatak utak pahal mako uhaso leti nohbate lil gelo oli tuntu chuka oli manal kape habo an manil kapatak ubeta leti casa hila hebistun sukan ubetale chochokil soglaga kaitun unos kayil unos lumil México tustun kita leva gelo be uchik le tien no kimak ola le gelo sokle le mas tak pa hotelo tak pa osan uchenshigin top upash el band del recodo ti cruz lizarraga malo cha le kim besagil gelo kusokol tush le tu hats kabile 16 de septiembre shano sokshan manal kap el habo uchuk beilo le halacho Mauricio Vila tu holin tatun le shimbal chan lo le tie desfile cívico militar tush takpa una hilo shock takpatun umola hilo ejército y fuerza aérea mexicanos secretaría de marina armada de México umolay el fuerza aérea guardia nacional umolay secretaría de seguridad pública policía municipal yetelula marro takpahte yelo tanile takpatun tu no tuchumkil unos kiwikil ukahil ho plaza grande de Mérida tush bini telunak salete la kamo wale bandera utso kolekatun bine kapata ku kasal leche shimbal chanilo beitun uchiko que gela sula molailo tak pastele shimbal chanilo leche lak inta tumen uyatan yetelu palal tak paho san Cruz Roja Mexicana Cruz Ámbar yetel ula mashilo telo be uchiko cho banauhok o chantbil leche shimbal chanilo wale desfile yola leche skawil kesho Beshan yola letie ukinilo ma anchah meya yola lekin besahilo dile septiembre vila tunt letie tu kini holhiak behla tak letie domingo man vila 20% ya chahik ubinmako shimbal tijelas kuchilo bilsak ohelbile makka wilgesha Mauricio Díaz Montalvo ufol popilo molay el patronato cultur tijelas kuchilo turano be diola le be anchahuk inel ma uch meyaho letie uchikuya talmako bintushantelo tushiash bimako kuchik pale tu kuchilu ka museo del meteorito telo ichiyash 15 kinobe 4000 mako tumbino shimali tu kahil chichen itza kutukulta no chuki tuchuka mana 8000 mako telo hebistushan tu kahil progreso tu parador el corchito tak 1200 mak tu kutukulta nak te tushano ulak bashile winali septiembre yanikon lalie yanikon beila Kuyalati mes del testamento, le mashukatu bet u testamento, u hetzik u civil, mashte kunupat unukulilo, yotoch wabish beilo, de ti winali tunku betal helo. Taktil kinoba malu bing uchik pahal mako u beto u kat pexiko ka beto u tialobi, kapata ku hetziko shimalik teso hachkabet u betale humbina. Beyali kotul notario público Bernardo Rivadeneira, le tie pexila yo le winalila taktushan matunu toholti masho ubolil le bolianu bolil vale ichile septiembre matunu toholti mako ule bash ubeta le tie testamento he shawil kestesho wa masho adu bete patu natukat tu kuchil halachilo tu ka halwa bishekad nuk bisakti bishelu patal ubeta le bajelo ichilak bajlop tushan anchah muchtamba lilo tustun hetze u yandalulak u kinilo tushan kapata ke u hetzel u Ulaki no kapata ku hox ku hun tu macho te tu cuchilo capitanías de puerto te tu molay el secretaría de marina hetse taktun tu tsoku kinil enero tu have 2023 u tsoktun kinil kapata tu macho yumilo chemilo ha tashi ku hel tummen kun su hunil unukulo te lo le chukayo no tu tan le molay lo secretaría de marina hetsambi hegelas beilo Bello chile barin sikwaltesh walkitile sutu kilago mikilbaish tu katene yanula sikbalo kabati uhel tal weye tu chikul tele Yucatán wek sikwadiktesh barro puyuchule taktun tulakin